Polunga o le tae au, le paia o le ekalesia le e tena fau. Ia mi sei foi le mapalu mai o Samoa poto poto. Ta inane foi la tolo o sina ma whaafonga mai i lunga o penga te whailangi le ni tae au. Vatu le limo le whaatalofa, ma whaafei roa i atu i lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu. Ai o maia, o mai sei tātu tā pua i atu i le tua. Join me in worship and let us worship our Almighty God. E te lei loa ea. E te lei whaalongo i ea. O le tua o le vavau.
O le alii o le na whaia turuinga o le lalolangi, e le tinga ina foi. E vai ma tinga ina tama mātutua, o tau le lea foi, e pā u lava I lātou. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Those who wait upon the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will not fall and not be faint. Let us pray. You have manifested today's worship with your unconditional love. Grace us with your presence as we wait for the renewed strength. Only you, O God, can empower us to worship you today. Holy Spirit, our souls rely in your presence. Transcend us into an in-depth meaning of what you have in store for us. In Jesus Christ we pray. Ele mawhaita wina le alofo la wafio. Wa mawalunga le nei fasila fainga ilo wanga le nei. Mātou ifo to ele iluma o lo mamalu. Mawhaatali e pēna whamai ai Isaia. Utu pupu ina la mātou iloa. Mātou tāo fi mawai I au whaamanuianga I le nei tāpua inga. Ia Iesu Kiriso le ali I whaola. Wa mātou tatalo atu. Amene ma amene. Le anganga o le tae au le whaafitai. O le viinga I le tua. A wau whaasopolia mai le soifua le tātou malosi. Sa lilo I manatu o le a tātou wheiloa I mawhaafisangai. A o fōlinga la le lei o le tua. O lea watu ai le limo le whaatalofa. Ia atu le tātou sauninga. Ia wale so ma le ngā ruenga. Ia e tātou whaauau le anganga o le tāpua inga. Le au fai pese I lona vi inga. Iwa si fulmartasi. Tātou pe pese atu wai I le tua.
Atua, unifanga le masina suatu la nona toina matua. Fale ufo le masina lo to soifua. Neta fo le lofo le tua. Malo, fa malosi le neta au dia na me le tua. So pulia mai le soifua molo io le kanisia. Ya male na yas. Dia le nei vai fo le lofo la le tua. Uia o tato matua, uia lo le kanisia. Mano lau fai ngā rang, ia e o ramai se o pito titi. E lofo le tua le nei tai a fōu. Me tele ta koinga me ufofola, ama nei le tua le na o na mesi, o tātou muloto whātai. Mori atu le whaafutai le whionga ti a kono te tai. Ia wāwhoi ngā ruenga le nei tai au na whia ngai mo tō sunga. O lea ua mātu whaalongo I lono manino. O lea rofa le mawai o le tua, lea rofa tuli lo o le tua. O lea lo mawalunga I pele, so I fua le ngata ia e tena fo. Ia mi se fo I mamanu o tātu tau a inga. Mai tau ina le tō telo le au malanga, I le nei lava vai tau, ia ai maua le whaalinga, ia o lo tau whai manuia uma, ia matata afu I tu noa ma le anga le leo le tua. But join me. Let's go through God. Let's seek God and His abundance, as well as His mercy and His grace, through prayer. O mai se tātou whaamaulalo I le tua le tatalo. Wa o mai le vaenga muli o le tausanga. Ai o lo matangi tau muaina pea le alanga le maliu ma le oti. Wa sia be mātou I le tuunga mau, ma wa tau ni ai loto maanganga I lona whakau. Ma whatia loto, uti ma moia whatu, ono o mawhatanga ma e pele le rie. Sa whafusanga, whiofo whai, ai peitai o le nei tai au, I a ua le ai nei. Au le angango le whamalo ma le angango le vi, ia Ailao wa fiu bea. Awa ao mai pupua ngā matu ngā ma whita o le ola. Le ai e tau lai pere sila ma le mātou wa ai I atu koi. E le ai asa tō manga sili. I no le swafo Yesu le keriso. Wala whai mai le manuia. Mātou tau soi le oli. Whiofo whai lo wanga le lei ma lau tau singa le mawai. E pēr na mau I le mātou pese na alanga I le au whai pese I le nei tai au. E moli atu ai le lapo malo. Le vi inga ma le whaasao ma le whaafutai. Ono le mawalunga o la kule. Na mātou wau ese I le nawa yaso. Whea ngai le tangata ma lana whatu ainga. Tu lana fo I le ola wala awina. Ia e le ngata I lea le tua le sailinga o le manosi I le tino ma le mawhau. Whauta I lau sili le tua. E te le I tau ma mau. O loko e mauina pēr I mātou le tua I o awarofa ma le lawea. O leo to I taliu mai manuia le wha moe. E pēr na whea ngai ai ma lau nuhu.
Whaafitai mo Samoa poto I le nei tai au. Ua mātou whēro ai ma whaita kua inga Ailao whio. Whaafitai mo le nei to manga we a mai mo le nei whangaroa. E ale le nei whale mo lona lau I le ele. E utu pupu ina ilo mātou le lava. E ana I le vāwhiso tai ma le tāpua I atu oi. Ua whai le nei malai ma to manga le tuo le lau tele. Ua mātou o mai le vi ma whamanu I lau whio. Ia masaili atu sa mātou whaasili. E ala mai au whamanu I anga. Mātou la mona le anganga o le viinga ma le whamanu. E peo na tō lau lauina I le o auna ti a kono te tai. Mai mongo te tele se pa ia mongo iti. E ui labana lo fia I mātou I le talo le whamau. Ai olo māwarunga I te tono o whale. Olo māwarunga lau tau singa ia e tēna fau. Mai le tua se whaasolo ane I alo ma whanawiti. Malo pule te ma. Whaaftairo le tau ma maua o sa ili atu se mātou whaamalo longa. Ule o whaingo fie nei teini maso. Wo ia lo mātou malosi I ngase ma tau tia. O whaamai tu mau le tua o tau mia ma e sea ilo mātou malosi. O ai eo le a mātou suru whaiai. O le na o oe lo mātou olo puni matangi. Vi ia la wa fio I o a au whaamalolo. Ua mai tauina le tua I le nei vai tau. Whaafetai alofa. Malola veai. Whaafetai le tau to lua. A o mātou whea ngai ma pupua ngā mati ngā o le ola. O lo tō matauina pē I mātou I au wāwhionga pa ia. Ai o lo o lima taitaina I mātou I lo wanganga. E la ngona pele a nganga o le whaamalo ma le whaafetai. E ui lava le whewhuli tui a e pea o mātou whaatuatuanga I lau a whio. O le maumanatu I le tele o teimi maaso a turi loa. Le mea lo whaananau wai o mātou loto. Ai wa ngalo I mātou. O a onga. Ai meisi o le soifua le tua na soifua I ke riso. Wa ngalo nimo I mātou le tua o au whetalainga. Ina ia manuia masao mauli ai le wha moe moe. E vi ia la ua fio le tua. A wana toi wha ato toa ina lava le tangata ma le lalo langi anga sala. Ia I lo walo pele o Yesu. Ne e o pongia I mātou. Ma e wha fuata I mātou I lo tunoa. A we wha matuu mai ai lo walo pele to tasi. We wha o ti mai na lo na soifua. Ne ia maumea ai le lalo langi. Ia me tangata o sala. Ka mālo whaafitai ma le viinga. E le lanu, e le lava. E tau ia ina ia whea I lau sila ma lau whinangana. Sa mātou tau ma whai whale a wa. E sura lo walofa. Ma lo wanga le reisi siriese. E ala ina Yesu ma le whaamutana. Na mātou tatano ina nei tae au le ie. Ifo I le to ele o mātou loto māganga. Mātou turi vai to tuturi I lau o fio. I mātou o māsiasi. O la ngona le tua le whaka mara le whaka le rei. Le soifua sa ona whai. Le ona le mana tunatu. I ai mesi ai koa. Le no whai le tau sisi. O mātou sa ia o oro inga. O whai lea maana o tala I wā. Ua whai lea matulanga ua mamao e tangata ma lau whasino manga. O le ifonga lau no umasa moa I le nei tae ao le ie. Ua loana e sila fia ua pei e se. Ua manino fo I mata e le vai. I lau sila ma lau tangtanga I le tua. I le vai ma le lava o le tangata. Ai mātou tau tino atu I lau a fia o mātou le lava. O se sema a leo ua mātou to I lalo I pea. Ia fo ia I mātou matong fitia le tua le vai malona leanga. E ala I le toto pa I o Yesu le ke riso. Toso atu ma le anganga wha maulalo I lau a fio. Ono le vā whetau siai o I mātou mo mātou uso. Le vā o mātua I whanau fo I mātua. Ai sili aina popo e mātu ngalu le wha moe moe. I le tātou vātu tu na nofu ma lau a fio. Ta mātou tangi to tuli ma le anganga ua wha maulalo I le nei tai au.
Ua Aso Sa Setema mātou vai. Ua langona le mātou le lava, ai mese le mātou ola whaatamala. Malu ave I whale I lau finangalo lau silsila, ai awina mo I mātou lau tu noa malo walofa, e peo na whaalia ia Iesu le Keriso. E moe mangalo ai o Aso Sa Setema mātou leo, ai fo tua I ai se wha moe fo. I se aso mo se tai au fo, ua saunia e lau walofa tu noa. Mātou tatalo le li ie mo lau wanga le lei. Sa saa mai, iau wha manuianga I le nei lau ele. O le nei poto potonga le tua wa iai le nei tai au ma le mātou tāpua inga. Ua mātou o mai mo mātou tangata lo ngā lala. Ua mātou o mai mo mātou tangata fia o ngā. Ua ulu fale mai mo mātou tangata fia tāpua I ati oe. Tau ia e lau fio le tua le nei tu lama le tāpua inga. Anga le leila ua fio I elo I te tonu le fale. Ai mese I lātou lo tāpua I mai le tua I ai mo lo sila mai I upenga te whailangi. Au mai alo manuia. Toi au ina I mātou iala I lau fio. Au mai au a fionga I ni a whaile masulu I o mātou vai. E sao ma tonu ai o mātou wala. O a mātou whai unga ma whidinga I whai. Le ri e pulu na wina. Le a au wha mano lo. Lo loo mai le tua. O au wha mano si anga mo I mātou. Ia la vea I le ri e I ngase. O tau mi ai le soifua ma le manosi. Ia whapenana whanoina le tua o mai ese mutinga. O lo whiai o whina wai pere ta kata. E au mai lo while o se fono ai le tua. O a mātu oro ma le manosi o vai. Mātu te tāra mo le au whaabau mo le whanonoa. Mātu le whaoa lo whinangalo pe suia. Ai mātou a apatu le tua mo au wha malolonga ma lau wha maisenga. Alo whangia le tua le mafutanga o to esea. Ai ia fio lau a fio ele wā. Ia ma ia wha penana o tuina I mātou. Ia au wha mawhanwhananga. Mātou te tatalo le li e mo le neiva yaso. Te ele fuafuanga le tangata. O lewa sangi mai fo I ainga. Awa o aso fia o whanau. E le au maua. Na o le nei. I o ngā tusel futia mo le umele. O a mātou saunu ni ngā mata penanga. Mātou la lafutasi I a aolofa o lau fio. Mo lona whātau nu uina. Mātou te tatalo le li ie. Peona iai le nei vaitau. Tā pena al whanau. Ono le lātou tāpua inga le masina o mamua. Fa o pengaina le ainga whaiaonga, ai silio ne whai mea lofa mo alo ma whanau o le ekalesia ma Samoa. A o mātou tau ma whai le whaivo le o atu, ia maua pēr le anganga o le whaalongo ma le usta I ei lātou. Le li e, tele fwoi tama whanau le nei ekalesia, o lo mātou nofo vala, tu lango a o onga, tu lango o ngā luenga, tu langa o tautonga I tonu le malo tele I Amerika. E o lawe le tau singa o mātou a inga I le atunu. Ta malo whangia le mātou nofo vala I mai lātou. Ia sulu ia pēlo malama. Ma tau to luaina I lātou. A o lātou whenga I ma whiliwhilinga ma whai unga masani. Mātou te tatalo le ie. Mo le nei e kālesia. O e sila fia le to telefo nisi o le nei mafutanga. Mātou le au whatasi o no tūlanga o ainga. Saunia la ua fio se malama. I le toi taliu mai I whanua. Ma le mātou tāpo inga wheiro ai fia I luma nuu ai le o tua. Mātou te tatalo le tua mo tupulanga le ilo loa le nei lalulangi. Anga le leifo I le tupulanga Samoa. Ia so soani ma le vea ina I lātou I le nei vaitau. Le vaitau o toftafonga. Le vaitau o whao sosonga. E ona na awha ina ma lama tia ilo lātou soifua. Pe asasi a lātou whai unga.
Mātu te tatalo le li e tofu le tangata mo lona wha moe moe. O ona avenga ma ona fatu ainga. O lea wa mātu ma moli atu I le anganga wha maulano. E whai mo tatalo le leoa. O le nei maftanga le tua I la ua fio I le nei tae au. Sau se temi mātu sa ili. O le asau forlanga mo I mātou. Ia te ma. Whao ngāle vai vai. Whao ngāle valea. O lau au auna. E au wala mai ai le tua. Ia o se aia wale ne aso molona wha moe moe. God, we come to you before at this worship. We come before you because there is no one else but you that we find clarity and we find understanding, that who knows us better than who even know ourselves. We ask for your abundance. We ask to restructure our path. We humbly ask for your blessings, whether it be our occupations, our callings, whether it be our schooling, whether it be the upbringing of our family, the protection of our family and our loved ones, whatever call that you have placed over our lives, oh God, we ask that may us be spirit-led, not worldly or man-led. We come before you at this hour with our brokenness, and we ask for restoration. We ask for your healing. Receive us for who we are, O God, and make us whole. Restore us and rejuvenate us in the Christ beings, the beings that you created us to be. Images of you, God, our holy God. Last but not least, we ask for cleanliness. For we all have fallen short of your grace and your mercy, but we believe in the redemptive act, the salvation that was given to us by Jesus Christ, your Son, our Lord and our Savior. We offer our prayers unto, along with the silent meditation within our hearts. In the name of Jesus, our Lord, we pray. Amen. Amen.
Our passage is being found from our lectionary of the Aso. The Gospel of Mark, chapter 10, we will read responsibly in our Samoan Bible from verses 35 to 45. Paperu tala mo na liba yasu mo na sa walinga. O ame manaomia le tua. What does God require? That's the main theme for our weekly reading for the September 18th to the 24th. O mea e mana mia le tua. E fa fonga maya. Ia fionga pa ia le tua. Ua o mai ia te ia o Iakopo me Ioane o atali o Sepetaio. Ua fa pe mai. Le a oa oe. Ua mama nao ina ia e whaia mo i maua. Le mea a mao le atuai. Na la fai mai lea ia te ia e tuu mai ia te maua. Ma te nonofo o le tasi le itu tamatau, ma le tasi i lo itu tau nga vale i lo mamalu. Ona la fai mai lea ia te ia. Ma te mawhaia. Ona whetalai atu leo Yesu ia te ilaua. Lua te inu lava i le ipu au te inu ai. A tōma le baptisonga e papatiso inai au. E papatiso inai o lua. Whalomo e to sifuru. Ona ti mai leo la tu loto. Ia ia o Ioane.
se o faço de uma forma. Ai le whakea so, au se te si a te so, i whai o ia mao so ona. Se te mo o ia te so, i whai o ia mao so so. Au o ia te si i te sa ni sa o ia i ia o na sa ia te. Ai be sai ia o no ia. Then James and John, the son of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do? He asked. Let us sit. Let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers over the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be a servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. If I would be attended at Atua, Yana Fion, Pia, Tatu Faitau, Fanu White, Yawa, in a bell to Finalo, Tatu Loto, in the Faso, my Rona, Maya to Mauya, Tia, and Love Eva, Nay Matayal, so you're the Fapa. About to it, Famano Tele, Pio, Alicia. What did I also found? I went finally went down. I'll talk to him for le ama whaftai e tua. I au no lo to soi fuata tua ma le ola au na ia te ia. Ma lo fo ile pa i o Samoa. Mai tau atu o fiorolo mai fo ile awasiasi. I know everyone has their own decisions. We have many sanctuaries in the city of Las Vegas, but you have chosen Etenafo and her grounds to be your worship center for today. We were grateful of that, and we thank God of you, but we also ask for God's blessings over you. O le wha moe le nei tai au e, wha mai le manu lauti, o lo oto mai le tātou tusi. Wha mai o le wha tainga mo isi e muri mai. A pattern for those to follow by. And it says on the 43 and the 44, ia le wa fai matatu matua, ai le wha pe o tau. Mai a o sefia sili ia te o tau ia fai o ia ma o tau au auna, a o sefia mo mua ia te o tau, ia fai o ia ma tau tua o tau uma. Not so with you. Instead, whoever wants to become a great among you, they must become your servant. And whoever wants to be first, well, they must be a slave to all. O le whātai tainga mo isi e muri ai. A pattern for those to follow by. Au le manu lauti mo le nei vai aso pe ona o whaaleoina, ia oa me manaomia e le tua. What does God require of you? I'm pretty sure we can write a book on that. Our response varies. But let's go what the text says about, and what the text says about us today. Fo mai e mo mua upui o le sili au auna mo mua tautua. O le ta upu lana le nei tai au pen fo mai le tātou matua. E tu whaatasi le upu le sili ma le au auna. Fo mai lola ia fo mai a mai le upu le mo mua ma le tautua. E pei fo linga fte na i upu ia. E le fealo fani upu ia. E le a inga upu ia pe a tātou sa ili i lona winga. Au le au tutonu leo le soifua mai o Yesu. Sei whaasao e lisa seo le narolangi. He came to correct the misconception of what the world has on him.
Whaasao le sesema le mawhauwhaunga le lalulangi. I le mataupu e whatatau I a te ia. Our text puts together these two words in order for you to become great, and it puts servant right next to it. And then for those who wants to be first, and it comes in and puts slave right next to it. It's from one extreme to the other. It's from one lifestyle to a whole different lifestyle. Olo tau whaamatala mawili ili mai aleli. Le mataupu o le auauna. Servant. As we all know, le tiutela vai o le kerisiano o le auauna. Ao le tasi le lei o winga. Olo toi lalo ai pele to tele o le au kerisiano le iei o e maa. O le fia whaia le vaenga o le tiute o le auauna. We all love to be called a Christian because when someone asks, what is your denomination? I'm a Christian. We all want to be known and classified as Christians. But we don't like to do that other part of being Christians, and that is to serve. A whaia le o le nā ia, o tātou whaia, a o tātou le wha maoni lona whatinoina. E lei mamau te le lei loi longo le whaavai o tutu ila mamnua. A wana na whainga malo. O lena la lafo ai ma tutu ila loloto le tō whāma le whautautanga. Ia o ta māma ti nao le atunu. Ia a wane le anga fo lau atu ila lumanai. Le tā whainga malo tutu ila mamnua. Mana tua le teimi whaile nā sa pule mai ai e. Ia sain lava atu Amerika se whai makovana. Ka te taita ia tangata Samoa. Sa iei la le teimi na whenga iai Amerika Samoa. Ma se whisiri te le whapea. Pe ta tau e au na pālota ina se kovana Samoa. E ia na tele nisi mafuanga na te e nai le nā vai tau. Le nei mata upu. But one of them I would like to bring up is family. Samoa. Oi o le ana pulea le atunu. Oi o le apulea le malo. Oi o le apulea o tatu tangata. Atasi o le mea It's a custom to all nations, all ethnicities. But let's take it for example, le Tofaeono le tofilo le faipule le fono. Unfortunately, excuse me, yenisho itato iele olala mai ia safa e nei tofi atulo lava. O aso nei le mai tau tangata mai fafo I tutonu. Sa mo ni tangata. E mafua na palota I se sui tau va ono o leanga vaa. E whamaiha, o mafuli uma ono o lona ainga. Mo o mai lava I tutonu fo yo le. Le lotu mana me whai. Po o ai lava si tangata e anga vaa mo se tofi. E le mawhai na malo pe ale aini o na ainga. Families. Ia pe o le upo fo ila e o tātou masani ai. E whai mea lava ma se e tau iai. This existed back in Jesus' context. O le wo o mai fo I te tonu le li o Yesu ia mo na so. O e sa lātou mafuta a ai, they dined, they broke bread together with Jesus. They were first-hand witnesses and eyewitnesses of the miracles of Jesus. I miss le fa soa o yana o onga. E winga le mata upu leo le au auna. Le au auna le kerisiano. La to sa fa tu tuine le li. Yeah, they're going to continue to carry the torch for him. And for me no o tasia wa uliwa.
Tau pisa i le au so. Sa latu vesi ai se tasi o aso o no wali ali mai le manatu foi le fa pito fa ainga. O le o toi nei au se anga o faita waso o na malanga atu leo Yesu Jerusalema. E fa tau no ulo na soifu au auna male ola o foi natu. Ai ta lofa. O le ala valo pongi sa pe le au so. I le mata upu i le soifu o le alii o Yesu Kiriso. E pe ona tātou maua mai le tala mareko. Fumai wane le uso. They didn't look at the others, but they came as a family tie. They were looking for what was in it for them. O atu le uso Yakopo ma Yohane ma fai a Yesu. Se fa nofo i la ua i ona tuelua. O lona winga. Ua le vaai fa auso i le to se fulu le latu tapua inga. Ua fa mawalunga i la ua. I o la auso i to se fulu lea o lo ala latu. Ai sea. Ua fia maua tofi. Fia maua tofi e tau le lei ai ainga. Fia maua tofi e tau ta ua ai ainga. O le ale fa soa le li. Fa tali. Lute le o mana malama i le winga o le lua manao. E le o sao le fa winga ina. E o lua le tulanga le mesia le sau maa. Ele mafai o luona popo nga fa tasi ma. Ele mafai foi ona luona oti fa tasi ma i sa tauro. E mafai ona lua ino ile po te inu ai. E mafai foi o luona papatiso ile papatisonga o te papatiso ai. Ai fa uta le tali se yo e mate mafai. It's right there in the scripture. Yo e mate mafai. So le winga masani la valeo le tangata. E yo e lava i te mi uma. E o mai e o tatu asu, e yo e lava i te mi uma. E yo e pe ama nao i se mea. Ai muli ane. Ua le ai. Just 2 days after Jesus went into Jerusalem. Le malanga foi lele ngau le entry, there was no exit. Where was this yes? O feo ia ile yoe mate mawhaia. O feo ia ile yoe lau so i teimi na pupua ngai. O le teimi na tuu la fua iai. O le teimi na wha masino ai. O feo ia ile yoe lea. Where was this gung-ho, the zeal that they had, that they stood up for Christ? Yes, we can. And we will. But when Jesus was being tried, when Jesus was being persecuted, there were no word to be found. But there's many times that we don't understand too. We think we understand, but we don't. That's what Jesus was sharing with them. O le alama le fetalainga Yesu. O faali mai ai le mea tonu. O lo fa se seina i le lalulangi. What's this? O le manatu o le lalulangi o le maua le tangata o so se tofi. E le ona le fia au auna ai fia maua le mele o le pule. That's why everyone seeks positions today. They want authority. Mga ore pule. La Yesu fa mai ha. So mai ai fia sili. Tatu. Uso ai fia pule. Sa we awana. Ola nei lava o onga Yesu. Se wo fa fe nga ia i mele tatu ala nga upu fa samo. Ole ana lava i le pule o le tatu. Yes indeed. Pitai. Ole winga moni o le mea leo lo tupu i le oranga. O tala fea ngai ma le ao onga lero tamu whai Yesu. Ai o lo se o na wha winga ina le lalo langi ma tātou unga. Si po le a lava le tofi.
Le a si tofi wa mawel tangata. O le a foilo na mawel unamalo na matungo fie po le mawelolo. E fai oi matai tai o le nei malo ia Amerika pe te salwa tota i la wala te teu whanua i le fale po o se fai whaato anga i le vaho. E te ave ta vale po le a se mata fai oi mo se ngā ruenga tō whinga o tu atu i atu oi. So se tofi me a wha maoni le whai o tute o le tofi. O lau au nā tule i tangata i me se le tua. That's his message that he was trying to get out. O no winga fo mai o le whaatino ina o le tofi, po le pule. E ala i lau au nā atu i tangata, ai sili lau au na i le tua, mai e whai o le wha maoni. Tātou a inga e le nei tae au. E tena whaue ma sa moa o au fia. O le whaasoa fo i lea mo i tātou. Tu sini ngia lava le mawhauwhau. Ai siai ve vesi ai so o le telo e kalesia a fio anga manuu i le au mautofi. Ia ono le whiwhaali ali ai lana vo le pule. O ai e maulunga a o ai fo i e malosi. Ono le whaavava ai po o ai o le awhaia. O te manatu o le tofi o le pule lea. O manatu lava ono o le tofi lava ia o le pule lea. A wale manatu o le tofi o le au auna. O le pusao ai le ngaluenga. Pusao ai whaalapu tuputonga. O to tele lau mautofi. To tele i lau mautofi. Ai waonge au auna. Ma ke riso fu mai tele sai to fie sele ina. Ai wo to ngao le au ngā nue. Si o le tofi. O le tofi, e leo le tofi e ala ai i le pule. A o le tofi, fu mai e ala mai ai wha manuianga le ma wha matala ina le tua. Pe a tatu wha mauni le tofi. Fu mai e le tau le momua. Pe te o ngā tonu foi pe tau muri foi le waa. Mai e loa o le whatino ina lo tofi. Mai e longa o i lo soifua tau tua i lo tofi. Fa mai le li o Yesu. O te lei sau o te au nātu pe au na mai o tau i a te au. Ai no o sau i au nātu i a te o tau. In his words he said, I did not come to be served, but rather to serve. O le lava na pai le sata o le whatino ina o lana au nanga. You know, this passage is explained in different ways because we're called for different purposes. We're all called for different reasons. We're all given different responsibilities and different duties. But it's not necessarily the job title, people. It's not about the status, but it's how you perform the job. It's not about the job description because after all, job is a job. But it's what you put into the job. Many have taken titles, jobs, positions for wrong reasons. They want popularity. They want acknowledgement. They want power, authority. They want to be known. Just like James and John, the sons of Zebedee. But see, what they didn't understand, that the title, the job position that they longed for, that they wished for in Jesus' ministry, was a position of serving. Jesus is trying to teach them, and he's teaching us too right now. It's not about the position, but it's about service. To serve and not to be served. Just an exercise. Just how many of us seems to perform and work more when
have an audience, How many of us moves a lot faster, we get things done? We're so eager and working and filling our task when we have onlookers. But when you're assigned to do a task on your own, without an audience and those onlookers, do you still give the same effort? Or will you even go at all? We've lost the authenticity of being honest, being loyal, being faithful of what we've been called to. Many of us are not true to ourselves anymore, which causes us to be unfaithful to our callings, whatever it may be. We must be a bond servant to all. That's our call that Christ calls upon all of us. For Christ calls us to serve all. Not only your family, all. Everybody. Not only your people, not only your church, not only your village, but all. See, regardless of your position and your statuses at your job, your church, your community, within your family, your village, his encouragement for us this morning is just to serve. And he has left a pattern for us all to follow him. As we all know his story and his way to Calvary, he didn't shy away from that call. Neither did he take a detour route away from his serving of fulfilling that call. But the story said that he went to the extent so we may have ours. You know, there's times in life that you, me, we, us, we must decrease in order for Christ to increase. We must devalue ourselves in order for us to know the true value of who we are. There's time that where we must remove our grip from the world and just let God take hold with his firm grip on our behalf. There are times when we must lose ourselves in order to be found again. In conclusion, don't rob yourselves from God's blessings. God blesses those who are honest and faithful in their callings. See, Jesus wasn't about recognition. Neither was he about status or position. But his main thrust, not only to his disciples in our story, but to us as well in the 21st century serving in this church, was of service. Atua. Aona. Failong-longa nga duenga tangata. Ele fa penale sila mo ni fa fonga ni tua ya choi ma. May upol ni Yasu. May ai fia sili ya fai utoma aona. May atato fia mo mua ya fai ta umata. Le aufia amo ai etena fowe le lalolangi sei loa oi lo totua e loa oi lo ona o le fate te ingalena o fate otto mai Yesu mo oi ma me tato ia tato muri ai o le pese saunia ele au fai pese Lua se lau se funu marvanu o le vienga ia te ia.
mātou i kuia o whaamuia. O leo whaita wina le tele o lau tau sima i e mātou o whaana. Ai ui e se tā ofi le ni tāi au. Mātou lau tutu ai le amana whaanualu i o luma. E ofo i nā atu se tasi o wāenga le rie. A wāne atina enga mo le whanau te reina o lo fina manu i le lalo langi. Le tua lau tau langa o saunia e sa moa le mātou kure na watu. Ono le whanau moe o le malo o lau fia. Whapa ia. A ianga le ima whanau ia le totene. O le saunia le nei tau langa ono lau fia Yesu Kiriso. E neki o whaola. Amen. Aulunga ma le mapupue o le nei tai au. Tulai le awa ma le mingau, whāloalo. Malepeai o le tapoinga. E le i whane masofa le nei tai au. Le whane o le tua i paia ma manu tulou. Au auna e se le matango fie. Au le nei aso. O ina lano auna to ina. Le ua whaafonga Samoa. Whaafonga le nulotu. Wo me masani. Ia wale te au tau o le nei aso. Manatu le lewa. Wa ifo le nusina le tolanga. Tato filifo i lupe o le tai au. I le lofo o le tua. E se le matango fie o le whiau. Mai o le nei aso. I utu vai ai lo ta wha moe ia wale wholonga mtoenga le nei tausanga. Wa malo waptai wa malo los. Wa malo tautua. I le tua malo na finangano. Waptai a wana. E le sa matango fie le wha moe le nawa i aso tuna. Ia ro mai o le fionga le teifono le kani sia wao. Wa malo tautua e tena fo. Ia mese Samoa. Alo whaafitai le whamanolos. Nei fumai whanunga nei le nei tai au. Ia maulunga le lofa le tua. So i fume leona pa i o le tātunu. Whamalo whaafitai. Nei aso man whamoimoe. Ia le lewa. Ta fili lupe. Ta fili mai foitai lupe ali. I ia le ngale lei o le tua. Ngale lei le tua i luto soifua wauna. Ia walo na finangano. Le leo se whamtanam. Ia le leo vai vai i sue le nu. Moni le ngā whaatai lo suma le toina. Au auna le tua. Ia walo na finangano. Wa maro whaatai. Te au tau o le asu. Ia ngale lei le tua. Pauloi no pēna o suma te toina. Ia wā whaiwa matute. E ngata le kālesia, lenga ma le kālesia wā. Mā lo whaatai whaiwa whaiwa. E leo wā i manun whama moi sa whenga iai. Kong tanga rau toi. Leo toi ta riu mai funua. Tātou whaila e lofo le tua. Wā mā lo ngā kua. Loi pēo lua man te nāra ngā wā. Ia wāle. A wāuna ina o le tua ma le nganu. Wia le tātanu, ia wāle whasalonga le nei mai asa. Nā ua iei le whamoimoe, ia tātou ta maa le whionga le tia kono, ia le aso ataiao, ia ngā leile tua, ia urua matua, ia mese whanau, pai o aina, tu tele me tu tana, ia ngā leile furi. Ia i file mo le tua, le aso ataiao mono, whaiva, mono tiut. Ia wātu tenyo le tātou ta maa, lunga whangai leile. Nga lele tua i tātou matua, a wasiasi le nei asu, ia nga lele tua. O le file mu, te mito e tala file li, ia te liwi whanua le file mu o le tua. Manuia, ia lau whenga ruenga, ta mamatina e o lava yalu whanau, ia wafui fufuanga le nei mai asu, a mise le nei asu. So pele su, mele.
o le Aso. Ia, ole, nisi na yo tātou tau aingau. Pai koe o nā, alofa mai mo le tau singa ngā luenga ni masina. Tau taino mo leo, lua se lau tā la, Shermer, ia vaai se lau tā la. Tolu se lau tā la, mo le tātou tamā ma le tina mo le tau singa ngā luenga whaftai. O le tātou taulanga, nisi uwha o mai le whainga.